Image Paodam Yangbir Singbu, Taram Nok Sabaloina, Kurumjari. Nasi Moroiba Pauda, Sanari Singinumit, Tauram, the Minister N. Birena, Atobi Mitum with a Panto Cray. Lupa, Crore, Ani, La Kuntramanga, Lissing, Amagi Longi Senpam Sing, Self Help Group Singa, the Minister Yanto Cray. Loinana, Maming Lerby, Bollywood, Superstar, Sri Devi Lake Hidre. Howzik, Mapung Pau, Lobby the Sea. Matang senba sahi lising ani sumna trampan kunda state asigi sana khona gi lamda hena kumang sauksin hanam gi damak youth affairs and sports yaski senpham lupa crore chama da hengat halagani haina chief minister N. Biren haikri wafam singasi department of youth affairs and sports sinduna kumal lampak man stadium da pangthokiba sanai singi numit thorum da athoiba mithung oina saruk yaduna chief minister N. Biren haikibani Chief Minister na makata no phono kibada yamnam chawna trapsu sempram kra hengat pasina sana khona bagi infrastructure sing sengbat sagat pa amadi atop state amasung leibak sing dagi matik saba cost sing wai bangam lagani sana sing na satok sasinda train sat pe khudong sadab sing thengnari budu palladuna association sing na sana sing gi satok sasin lepham chafam mangjong na thorang tawna basu Chief Minister na haiki Chief Minister na hauji manipur gi mapan sanari ba amadi thabak taribu sing dasu Sarkar asina makoida thabak pinaba thorang tawre state asida halaknaba phongdokki kuman lampak man stadium da flood lighting gi khudong saba athuba matamda lehelagani amasung astroturf state asigi football ground mari da lehelagani hainasu Chief Minister na haike ngasi thoramdu da youth affairs and sports minister Letpau Hawkip amasung yaski secretary Bobby Waikhom na mathangsin thorama pu amasung thoidokpa mithong oina saruk yakhi normal incentive participants in the Hanagi Piram Samadi double polishing of the Hengalagani. National Single set for the highest the Pala Ohumurambo, La Turk planning department the Canare on the Matangila Iva budget to get 74 crore Wodiba Equigi sports key, you defend the sports key budget say 100 crore increase to Organi has a Madumagana still of Thoram Mapugi Warola, Minister Letpau Hakim Haikivda, Sahi Kudingi, February Kunmahasi, Manipur Ing Lissing Amaga, Samapan, Mudrampan the Pangtokiba, National Games da Manipur Overall Championship Oiduna, Raja Valendra Singh Award Pankibadu Nixing Duna, Sanoising in Haiduna Pangtokli Haiki, Tungda Trongi Saruk Amoina, Lamjela Masusi Minister Lamtaki. Ngasi sanoi sing numit kamari lainana Hairok Part 1 Umang Laiko Lampakta Ayuk Pung Tara Makhairom Tabda Postal Hairok na Sinduna sanoi sing numit palan tawkre Tharmadu da Hairok Part 1 gi Pradhan L Khamba Upapradhan M Brozen Hairok Part 3 gi Upapradhan Gopen amadi Postal Hairok ki President KS Imosana athoiba mithungan sing oina saruk yakhi Tharmdu gi makha tarakpada ipai pu haktaktagi sanaklaba Ipunat ki masana ama oiriba yubi lakpi masana su tare na nakpak amagi sanoi khongbu oiduna sanakhe Junior Social Scientist Hub kaksing na putokba Biramagol Pukramam na iwa sports ta yumpham oiba yoibu yohen tanabung mingthonba poster kabita ama miyam da parks na yenthokna sanarsing numit palan tawkhre Youth Affairs and Sports ki Director Naurem Pravina financial sponsor tauba poster kabita asi ngasi Manipur University ki School of Humanities ki Dean Professor M Mani Maitaina release tauki ngasi Chief Minister ki Secretariat ki darbar hoda pangthok pasa mathrom amada Chief Minister N Birena Manipur State Cooperative Bank MSCB Limited ki sentang makada self help group mioi chama ga humrampan gi punna lupa crore ani lakunthra manga listing amagi senpham yenthokre senpham masigi manungda lupa crore ama lakunthra pan listing kunthra mari gi senpham na Chief Minister gi miyam gi numit amasung Hill Leaders Day numita Chief Minister na da sen gi mateng ram har kiba mioi sing na piki lupa lak yangkai mathoi listing yangkai ni thoina pigri gi mioi yangkai tarukta lupa lak taret listing kunna former farmer tarukta aduga lupa lak kuntra trade listing maudrang gi senpham na self help group ki mioi humbu manga da yenthoki
पाउमिसिंग द वांगांग लदुना से मिस्टर एनबीएन हाइखिबदा लोन यंथोकपगी थोरम असे स्टेट असिदा मसाना मसाबु थबक पिजनबगी पुंग थवटपा अमसुंग हेगत हनबनी मनपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऑफिशियल सिंग अमसुंग एम्प्लॉई सिंग दसु से मिनिस्टर ना गवर्नमेंट पाइखतलिबा अनौबा मिशन द सौगतुना हैसिंग अमसुंग थबक सुनोम कन ममियोसिंग मतेंग पांगबसु हाइकी से मिनिस्टर ना मखा तादुना नोमनिनी असिदा मंगोन द सेलगी मतेंग पिबिनबा हाइरखिबसिंग सेलगी मतेंग लोन ओइना पिदुना मतेंग पांगले अनोब सरकार असना लाकपदगी एमएससीबी लिमिटेड ना मतोमतना लुपा करोड़ अहुमगा दशमिक मंगा रोंगी सेनफम तोंगान तोंगान बल लनाय मियोसिंग एंथोक्रे हाइकी मथंग था मार्च अमदगी त्रांगा फावी मनुंगदा बीजेपी ना लुसिंगबा सरकार असिगी सही फारकपगी थोरम पांगथोक्तुना स्कीम प्रोजेक्ट चामरोम लॉन्च तौरगनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन असी मार्च त्रांगा दा पांगथोक्कदबना थोरमदु यावननबा यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ मार्च तांग त्रामरी दा लाकनी हाइनसु मिनिस्टर ना पाउमिसिंग दा फोंगदोकी ngasi thoromduda khurai ACG MLA L Susindro MSCB Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर सुभाष सिंह सु सरuk yakhi फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टीएस श्यामकुमार हाइख्रे मियोबिना नारिब लैना सिंह असि अयामबना सेक्शन दबा मदी सारिब चिंजाक सिंहदा कोरियान तवा हु सेन चिंजाक कया साबदी ओरकपनी मसिदा लेंगांग अकन ममियंग संग हौरगनी वाफम सिंह असि नॉर्थ ईस्ट सिदा लेबा राज मेडिसिटी की तामरिक सुबा कुमोन पालन थरोमदा सरuk याखिबा मिनिस्टर टीएस श्यामकुमार फोंदोखिबनी मिनिस्टर मखाता हाई मणिपुर की मिनिस्टर का तानरगा हॉस्पिटल लेंगा की स्कीम सिंगी खुदोंसाबा मियाम फंगनब होनरगनी हाइखी थोरमदुदा पीडी के चेयरमैन टी रोबिंद्रो मिडा की वाइस चेयरमैन अश्विनी कुमार अमदी राज मेडिसिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर एस राजेंसु सरuk याखी एजुकेशन हाइरगदी लाइगे बकदाय बकौगेदी कंसेप्ट ज्ञान लैबा आई तो थबक प्रजा कानब पीब आई डॉक्टर मनी नत्रगा आई एमएलए ने आई मिनिस्टर में अदुन चतब आई तौरीबा आई सर्विस तो नतीना मतिक चाना मपुं फान तौ कांददी अखोय मदुने फुलफुल होइसे मही चादुसे अदुनेबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर थौनाजम श्यामकुमार ngasi सेफ द फ्यूचर पोल्यूशन इज कंट्रोलेबल हाइब थीम द पांगथोकिबा पोल्यूशन की मायक पांगथोकिबा कैंपेन अमा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी ऑफिस लंफेल इम्फाल वेस्ट डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स द लैबगीदा लॉन्च तौखरे कैंपेन असी एमपीसीपी ना मथंग था मार्च तांग अनीदगी मंगा फावबा तांगलेबुंग ग्राउंड ओइनाम द पांगथोकदरिबा तांगले फेस्टिवल ग लोइनाना कैंपेन असी पांगथोकनी ngasi कैंपेन होदोपगी थरमदुदा अथोबे मेथुंगलेन की वारोल पेदुना मिनिस्टर श्यामकुमार हाइखिबदा कैंपेन असिना स्टेट असिदा मांगसिलकलिबा महौसागी अकोइबा कन्ननबगी मियाम द वखल तहनबा ngamlagani कैंपेन असी माइकई खुदिंगदा पोल्यूशन फ्री ओइबा एनवायरनमेंट अमा प्रोग्रामगी पांडमदा पांगथोकपनि हाइखे थरमद्र सरuk याखिबा मणिपुर पोल्यूशन बोर्ड एमपीसीपी की चेयरमैन एल राधाकिशोर हाइखिबदा सॉलिड वेस्ट मैखु इम्फाल एरिया सिंगी गाड़ी सिंगी नीलखोंबा मरुओइना ख्वारमन एरिया की डीजल ऑटो सिंगना पोल्यूशन थोनबने हाइबसी इंक्वायरी रिपोर्ट की खामंगमले इम्फाल सिटी दा ऑटो लिसिंग अनिरोम नुंगती की चलाइरी स्टेट गवर्नमेंट ना सही सिगी मार्च तांग कुठा माथोइदगी परमिट इशू तब लेपलगनी मखा ताबदा एमपीसीबी ना नंबुल तुरेन अमसुंग लोकताक पाट पोल्यूशन ओइदनबगी खोंथांगसिंग लखोट पहरगनी हाइखे थरमगी सरुक अमो ओइना मिनिस्टर श्यामकुमार एमपीसीबी ऑफिस तगी साइक्लिस्ट मरी की कैंपेन रैली अमा अमसुंग बाइकर अमसुंग साइक्लिस्ट सिंगी ओइबा रैली अमसु पुन्ना रैली अनि लमथाखी साइकिल रैली अदुना इम्फाल जिरिबाम अमसुंग हाइलाकांदी चतलुरगा मार्च अमदा हलकनी बाइक अमसुंग साइक्लिस्ट सिंगी रैली अदुना लंपेन पाट मोइरांग कक्सिंग थौवाल ओइनाम दल तोंगान तोंगानबा स्लोगान सिंगी पोस्टर सिंग पुदुना चटकनी हाइरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर बु असेंबली कंस्टिट्युएंसी मरी कक्सिंग वागवाई हेंगलमसुंग सुनुगी मयाई साबा वाइखोंग थोंजावदा थंबिनम तक्सिलकपा इहौ खोंजंग ओइना ngasi कक्सिंग फाउरन चttaba हाइबा खोंथांग ओइना कक्सिंग लोमदा चटकदबा गाड़ी सिंग वागाई लंखाइद थिंखरे लंबी थिंगलंबा सिंग पुलिस न टियर गैस कापतुना तनखाइखरे मनपुर लेंगाक ing kumja lising aniga sumna tra tuki December 9 gi athengba hingda Manipur anau district tare lauthokiba sing manungda ama oiba Kaksing district ki headquarter bu assembly constituency mari gi mai cham pham thambiu haina Kaksing district headquarter district demand committee waikhong thongjauna Manipur lengak ta taksino lakhi sangsil liba ihau khongjang adugi makha sathrak po oina sugnu hyanglam amadi wagai assembly constituency gi mafam singdagi Kaksing phawna sattaba haiba Demand committee ware pu thabak oina pangthok na ngasi ayuk pung manga adwai dagi hona wagai lamkhai keithel da nupa kaya throk tuna lambi thingba duna maram orega Kaksing lom da satkadaba gari ke halan ki police na sumyam da aswa ngam thon dana ba senador laiki ayuk pung ta rom tarak pada
पुलिस ना इहो खोंजंग संगसिलिबा कांगू दगी मियोय खर खंगतुना डीसी कक्सिंग ऑफिस दा पुदना वारी सानन की वारी सानंगे मनुंग दा लंबी थिंगलंबदु हंदोकी वारी सानबदु दा डीसी कक्सिंग माइकई दगी मखोय अपामबदु मेमोरेंडम ओइना पेसिन बिरो लंबी थिंगबी थबक चथबिगनो हाइकी वखत मिफम गुम्बा इंग तम चथबियो हाइ तौनबसु डीसी ना हाइकी हाइरी डीसी उनरोगा हलक्रबा खोंजेलोय सिंग अदुना हलकलगा वाय लंखाई कैथेन मनाकता वखत मिफम चथकी मिया मदुना अमुक खंगौदना थरक्तुना लंबी थिंगबदु मखात अमुक चथरकले हाइदुना पुलिस की माइकईदगी मियाम लंबी थिंगबदु हंदो हाइना मतम पीकी हाइरी मियाम अदुना लंबी मखा ताना थिंगनु लैबदगी मफम अदुना लेरमा पुलिस की कांगबु अदुना मियाम अदु तंखाइना टियर गैस अमदी मॉक बॉम्ब कापकी हाइरी मियाम अदुगी मरक्तगिसु पुलिस तमना नुंग लंगसिनकी पुलिस टियर गैस कापदा अदुदा मियोय कया असोपन याउनकी हाइरी पुलिस ना मियाम अदु तंखाइ खरु तुंगदा मखा ताना महौसागुम लंबी चथोक चसिन तौनकी अमरोमदा पुलिस ना टियर गैस कापा अमदी मॉक बॉम्ब कापखिबा थोंग अदुबु यानिंगदब फोंदोक्तुना ngasi nungthil lamjau awang lekai social development club manakta leiba mandapta paumuising unabagi mifam ama pangthokre mifam aduda kaksing district headquarter demand committee waikong thongjawi convener mayanglamam suresh kumar na phongdokhibada police ki thong adu yamna pende dc kaksing na memorandum ama pesina ba hairakpadagi democratic oina lambigi mataida mayamna wakat mifam phamduna leiki adudagi miyoi kharna memorandum draft tawduna laringai da mock bomb amadi tear gas kapsi lakhibani police ki ka henba thong adu da miyoi tripan asopan nangki अदुगा मियोय अनिना फाजिन बिखरे हाइना फोंद्रोकी माना मखा तारदुना हाइ कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिमांड कमिटी वाइखोंग थोंजावना यामना मरम साबा डिमांड अमा संगसिलकपदा यामना पॉलिटिकलाइज ओइबा मोंग द पुथरोकपा अमसुंग पुलिस सिंग नसु मिसिंग मिखाइ नाबी थोंग सत्रकपासी यामना हक्सिना लवी लेगांग मतम चाना वरासिन प्रोग्राम होना दबदगी असो ओपन थोन खिबा असिगी टेक्सा खुदिंगमक डीसी कक्सिंग अमसुंग मणिपुर लेगांग पुगदवनि हाइनसु फोंदोकी इचम चमजरब इमा इबेल सिंधु के मरक्ता बोम अखोगी मो बोम कापसिलक टियर गैस कापदि ngasi इमा इबेल तरा निपान सोबा लोइना लोइना मी अनि फाजिन खिबसे यामनमक लाइबक थिबनी रेवेन्यू मिनिस्टर ना ममांग की सेशन दा अदुगुम्बा मणिपुर असेंबली की फ्लोर दा अदुगुम्बा पब्लिक की कन्वीनियंट ओइबा मफम दा मसी तौगने ने एश्योरेंस पी खिबसे ngasi फॉर द गवर्नमेंट तुमिने लेसिन बदगी हारिबा अदुगुम्बा थौदोक थौदांग मयाम से थोरकपने मदन मसी पुनमकी सोइबा ngasi पल्लिबा थौदोक थोइबा पुनमकसे मसी की रिस्पांसिबिलिटी लेरिबा district administrator toriba DC yauna government asina pugdabani ing lising aniga supna tra taruki December ni panda matamdro panba Congress government na Manipur gi anuba district tare lathokkhibda Kasing district su yaurkhiba amadi Kasing district asigi deputy commissioner phawba thambiduna sahi amaga tha ani khare hena office salaiduna laklaba phawda Manipur government na Kasing district headquarter gi award ngasi phawba sengbat pidabdagi ngasi Sengwajing Bazar development committee na sinduna wakat mifam phamkre ngasi wakat mifam adu sinbada Sengwajing Bazar akoibda khundariba praja sing maroina club maira paibi singsu yauke wakat mifam aduda irong seisaba chesaba haibung makhong khela khong uchiwa nasatau santhel hangul Nakapat Sengmajing amadi arong teragi mioi lising tra rong saruk yabaga loinana Kasing district headquarter asi yamna mafam saba lambi thongde yenglabasu state highway ga yamna nakpa mausana bank market education institute sing police station sing basuna lerba Manipur gazette tasu yaurba Kasing district headquarter asi athuba da highway di mathang tha march ki tang kutha mathoi phawgi manungda awat pa infrastructure sing hapsin view maduna trabadi makal makha kya gi khongjang sing changsin ba naba waret na re hairi 2016 December 8 दा लाउथोक्पिरमिबा मफम असे मसिदा लेंदना थुबिबगा लोइना अवाटपा साक्सिंग से अथोप मतमदा सेंगटपियो तो आइखोगी सबजाबा पांदमदि हौजिसा लिबा 2018 की मार्च की तांग kunthamathoi फाउबगी मनुंगदा वालिबा ऑफिसिंग की मसाक्सिंग से सेंगटपिदुना मपुंग फाबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा ओहनबियो करिगुम मसिगी ओन तैनबदा लैंगाकना तौरागदी मसिदा आइखोई माइकई सोमदा लेरिबा प्रजा सेंसन खुदिंगमंगना अकनबा खोंजंग चंगसिलगा मणिपुर गवर्नमेंट मथक्ते अखोय अकनबा खोंजंग चंगसंगिने हाइबो Manipur yamna maruiba part ama oiba loktak part ki ising amasung phumdina singbagi maramda sangyang kya pangthokna bidamak India government ki biotechnology department ki National Institute ama oiba Institute of Bioresource and Sustainable Development na sinduna loktak part sendra da pangthokhiba thromduda Mohd Minister T Syam Kumar PDA की चेयरमैन थांगा AC की MLA T Robindro मिडा की वाइस चेयरमैन M अश्विनी कुमार ISBO की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहू अमसुंग LDA की डायरेक्टर L भगतोन
na president member sing oiki ngarang handokki ba floating laboratory adu ISBD na lupa lak manga sang na sabani lab asita sayeng tawda khudong sa na bidama platform ama yawba test ki problem sing thamna upu ama su yawri haiba floating lab asina hena mapung pha na ba makha ta na lupa lak kun romgi man equipment sing kaya su hapsilagani hairi Joy Chandra Tutorial Center cum boarding JTC Lamding Wangjing Sindra Pangthok Kiba Ahanba district level maths and English talent hunt amadi Ahanba Joy Chandra award to meritorious students Manamatum Yatopi Thorom ngasi EEO ground Lamding da leiba multipurpose community hall Pangthokre Thoromadu Lamding Wangjing Municipal Council Ward number 2 gi councillor SH Santi Devina Thoba Mitunglen local guardian Sanasam Birana Thormapu Aduga Progressive English School Lamdingi headmistress Naringbam Manglen Sana Local Education NG Kamdeva Luang S Navdip Singh Amasung S Suranjoy Singh na akhana Mitunglen Singh oina saruk yaki Mabang segi October thara pangthokhiba ahanba district level maths and English talent hunt sangdam nabada class 1 dagi na class 9 phawgi ahanba tarakpa mahiroi taruk anisuba tarakhiba mahiroi nipan amadi ahumsuba tarakhiba mahiroi nipan yauna punna Mairoi Nipuhum doida Salem Sung citation sing Pidana upon Tawatki Bollywood ki Hawaii Haina Sakang Nerbi Ahan Manupi superstar Sridevi Laikidre Mahak heart attack Amadagi Dubai da Mahak Eroya Solhon Kibari Krista Kom Lising of Samapan Humbuhum Doigi February Trahum Doida Pokibi actress Asina Tamil Telugu Hindi Malayalam Amasung Kannada movie sing da Kumki Sadma film da mahakna kumkiba role aduna miyamu masak khangan ki lising ba samapan marfu adwai da Sridevi na leibak asigi film bu panjaba miyoi kya gi puning sumat pangam ki lising ba samapan mongdradana box office ta mathang mai palak ki maki yamna mai pakra film sing di nagina amasung khuda gawani ing lising ani ga sumna trahum da Sridevi bu Bharat Sarkar na Padma Shri award pidan ikai khumna ki President Ramnath Kovind amasung Prime Minister Narendra Modi na veteran actress Asina Laikhidabada Awa Fongdokre Information and Broadcasting Minister Smriti Irani Nasu Awa Fongdoki Sridevina Laikhidabada Bollywood fraternity Kayana Awa Fongdoknaki Actress Priyanka Chopra na Haikibda Mahaki Fongdokna Wahai Laitre Amamunumit Amani Haina Fongdoki Actress Neha Dupiana Sridevi Madam Laikhidabada Thamu Sekai Kre Haiki Saisakpa Adnam Samina Haikibada Mahak Indiagi Sweetheart Oiki Adu Yamna Tuna Sanan Kre Haiki Actor Javed Jaffrey na industry na sengot pangamloi da mangjaba amani haiki Director Madhur Bhandarkar na Indian cinema gi talented actress singimanugra Sridevi su amani haiki Actress Preeti Zinta na wahida aigi matam supagi khoida jarakpa Sridevi laikhitre tabra thamoi kaikre mahaki atma na isorda ingthaba PBC no haiki Mr India film da Sridevi na kumkiba role gi damak mahak pu Hawaii Haina Miamna Sakang Naki Sridevi na Laikhidabda film industry gi miyoi kyana awa fongdok naki Tamil Nadu gi Vilupuram district laiba Auroville International Township ki Golden Jubilee gi thoramda Prime Minister Narendra Modi na saruk yakre project asi Aurobindo Ashram gi Mother Mira Alfasa gi Manglani amasung miyoi bagi apun bagi saktam da kathok lawani mafam adubu Loiba Naidraba Amadi Punsigi Oina, Tamufamni Amasung Masina Malangi Amato da Taurang Lodi Haiba Wapam, Prime Minister Modi na Fongdoki. Tharmadura Mahagna Ningsing Stam Amasu Fonki, Mana Makata na Haiki da Sri Aurobindo Mijang na Lebak Asibu Amasung Malem Asibu Inspire Tori. Mahi Masilgi Lamda Aurobindo Amasung Madargi Dansu, Prime Minister Modi na Panki. Pudusari da Laiba Aurobindo Ashram da Hana Prime Minister Modi na Satuna, Aurobindo Amasung Madargi Mafam da Ikai Kumna Woodkri. Sri Aurobindo International Institute of Educational Research na published over practical guide book for parents ki larik amasu Prime Minister Modi na phongki sanabagi pauda thasi tang mari dagi top singtha youth progressive organization sinduna timtra tukna group mari thokna khaidokuna organization sigi playground sathrakiba taruk suba typo trophy village open football tournament 2018 gi winner Hiccup FC na oiduna selgi mana oina lupa lising kun manga ga trophy ga phangkhre runners up tahorba YDC khoirom na lupa lising kun ga trophy ga phangki tournament asi ngasi sanaki final match ta Hiccup FC na YDC khoirom bu
goal ani amada mai thiba pirna champion obingam khibani tournament adugi fair play gi mana NKJC nongpo kethel mambi huikap FC gi Sandip amasung malem ngan best player amadi top scorer gi mana adu na YDC khoirong gi tomana best goalkeeper gi mana phangki huikap FC gi mai pak hui goal sing adu ahan bahap ki minute kunmai chatpada W Punikanta amadi ama Punikanta na ama Anish bahap ki minute kuntra treset pada S Dinesh na amasan ki YDC khoirong gi amat tangai ba goal aduna Anish bahap ki minute kuntra humdoi chat pada L Rojensen ki huikap FC gi L Shuri na match ki minute kuntra nipu tare chat pada unsporting behavior oibi damak referee na yellow card ama book tawki ngasi tournament adu losin bagi thromda Minister T.S. Syam Kumar Deputy Speaker Kongkham Robindro Sengmai ACG MLA Haikham Dingo Karao ACG MLA Lorimbam Rameshwar Tulhel Jila Parishad ki member K Inausa Devi Top Singtha GP gi Pradhan Yumnam Tomba amadi social worker M Thoibin Singba Miyoi Kyana Saruk Yadana Manamathum Singadu Yentoke Aroibada Maroi Paw Amuna Pijari Sanari Singi Numit Tauram Chief Minister N Birena Athobi Mitung Modera Pangthokre Lupa crore ani lakh kunthra manga lising amagi loan gi senpham sing self help group singda Chief Minister na yanthokre loinana maming lerbi Bollywood superstar Sridevi Laikhidre ngasi oinadi paujam sandok chaba matang asu loijare myambu amukka hana khurumjari